KCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Hado saupungut kibriyo kibadai ginong song snong jong kasnong nongkra Ribhoi district kilasha pankit hospital banyo jing sumar hadian bikila bam ya jingta do snyang hakawe ke ying yatho song kurim hakani hi kasnong kabalaja hakatwe terik urumpang arjar arfulai yakini kibriyo kibalayo opang la pankit no sa civil hospital nongpo bat sa Bethany hospital nongpo nakabenta banyo marmar ya jingsha sumar katkung kubuar balayo olom la yatho bagi pajba kila pri bat pinhiar kpo hadian balada bamja Nah, yang tu ni ye ban sangat deh, balik jika wang ye di tang lain tapi we pat long iklim bam tak siang ada, tapi we pat lain, long ni aku cikun ye bam, tak ye mut kenyana, bahaya yang tu ni ye dah mut, pek mana ada dek siang he, ada dek dek, nama bang iklim bam ada gue ngabam tak ada dek. तो कने के जिंजा करे का मिट जंका वे करी कदम का bachelor party jongwi ni kun samla jongka sinong lokha te ngisha khot sakata ka jing khawai te hadin baradep ka jing aseng hidon ka jing ya bamja te barok ni bamja ya bam ko la pengkre da ka yin kasem te kata kamit kamdon kanong no ka jing ja nrei ka step thangap jongka singi sajai te khara tarik ron ka jing pri penhiar ngasutu bagata ka jing pri penhiar compare na kiwi pat kit kom pri penhiar te marmar hi bang sutu ba ban sudi tang dawai asung kamirap marmar hi nga be no shane shapo Bethany hospital te kidon kumba khatsan khandrumut hang ne po Bethany bat kumba khatsan khandrumut kidon shapo civil hospital ni kibayo dengan food poisoning. Badan ru kiba dan don sessionong kiba sudi tangga dawai badang long minor. Kita hidup dan bandong. Kali yang ke health department kila phone ninga bat kila jurip sessionong I Dr. Simli ila phone bat ke tim juni kila hiar sessionong nokra ban investigate ikne ka dan bandong. Baru ni dan hikan ki patients ki wan dominant tertel ki wan bam khana hakan ka senang nongkra nongjeri mo paham jeri ki wan bam khana haden ki wan bam khana kata ki wan kan jing stom bagi pre ki pen here haden bagi ada ban kita kan jumpa utama hadu mentahe iyo kumba total patients ki belawan iyo ada arkunyoman kita yang wan he dan hal kibala admit civil hospital nombor dan hado hal kata apa yang total mentai nga suspect akum ka history daki agi nompang nga suspect kaden ka bam he nakabam kala bande ka because dan ki bahing jong ki nompang am gadan ka item ni klambam ki kam yo agi ta system dan babam ki ka specific ka item ni bam ki yo most probably nga ta suspect kade kala bande ka jimbam yo se kala dan jing snu ka jimbam ada kata lagi stable masnuan he tikila respond he treatment ro lagi long stable undang dia bawa hapti ICU itu undang dia lagi long stable he dan dia ro kibala recover ro he ni expect bala sha ge ngala discharge ro dan ni tar Teste nih. Apa teste Sana di sini langsung pecah. Sampai pecah. Oh.